ljubov, napišana pesna, što plodi noćna vela, nežna lesna. Tamo visoko, blizu do Persidite, секое лето прекрасни луѓе во волшебна природа создаваат традиција, извонредност, наука, креација. Таму, во генераторот од научници и поети, уметници и иноватори, во интернационалното платно на убавото човештво, ја добивме нашата универзална инспирација – љубовта! Во ноќите поскапи од еден век, сведочејќи ја во и насекаде околу нас, заедно ја создадовме нашата вистина за формулата на љубовта. Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama. Od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje. Ono što Buda naziva najveće zlo u svijetu. Neuspjeh je predah za buduću generaciju. If everything seems under control, you're just not going fast enough. Science knows no country, because knowledge belongs to humanity and is the torch which illuminates the world. The important thing is to never stop questioning. Ljubav postoji. Ne sekade, ne sekogaš, no postoji. To je najvažnijot ličen vselenski nastan, kako pronauganje opaješta zvezda. Tvoja opaješta zvezda koja nikog drug ne ja gleda. Јас сум Ноела, македонка од Битола, а сега се наоѓаме во прекрасниот Ловке. Ние сме на летната школа на Прона, за да ја најдеме прекрасната формула на љубовта. Ено балон želja, možda stigne u grad balona, a možda i kod aviona. Pažljivo slušali predavanja. Devojke, što radite? Ја бараме формулата за љубовта. Tražimo formulu ljubavi. We're searching the formula for love. Ima znanje iz hemije i biologije, to nešto sa preteško. Da. Ako ti se studira... Nula je sigurno. Nula je na pravom mjestu. Nema digitalno. Nula je na pravom mjestu. Računaj ručno. Proračun, citiram Milovana. Nije lak put do otkrića. Preko kontrolera treba ova RGB dioda da se upali. Mi smo već ovo povezali, samo trebamo ovo da povežemo i da iskodiramo. Ovako treba nekako da izgleda.
fino homogenizuje sa ugljem i onda da se na toj površini apsorbuje vodonik. Tako apsorbova vodonik je vrlo reaktivan i onda će on moći da reaguje izgled svoju. Nakon reakcije, katalizator nam se ne mijenja, znači samo ga procijedimo i možemo da ga koristimo ponovno. Може би па формулата за љубовта е во историјата. Po mom nekom mišljenju, u formulu ljubavi pre svega trebalo bi da spada održanje zdravlja, života, nas i naših najbližih. Jedan primjer koji je možda meni najdraži, to je vakcina protiv dečje paralize. Veliki broj dece je ranije obolevao od dečje paralize, ostajali su nepokretni, paralizovani i meni je to izuzetno jako tužno. Postavke da je spašeno oko 18 miliona djece od sigurne paralize, a skoro 1,5 miliona djece od sigurne smrti. Ете, gledam nešto što ima, me interesira. Gledaj! Природата е главна состојка во формулата на љубовта. A сега следна информација. Tada nam je palo na pamet da osmislimo novu vrstu table. To jest, htjeli smo da idemo na konceptu kod jedne dečije igračke koja radi na magnetnom principu. Znači ima posebnu, to je neka kao hemijska posebna koja se na toj tabli koristi i onda ne može da se obriše ni rukama ni suđe ništa, ali samo jednim pokretom durmeta ovako se prevuče i skroz je tabla čista. Pa smo mi došli na ideju da probamo da nađemo neki bolji sistem za brisanje table i ponovno korištenje table. Prije svega to bi smanjilo potrošnju u školi na materijal kao što su krede, sunđeri, markeri, hemikalije i sl. Kad su redari u školi, trebamo da kvasimo sunđere, pa su ti suve ruke, pa onda moraš da mažeš. I da se to ne bi dešavalo, mi smo uzeli, to gledamo, jedna od ideja. Šta? Znači ovdje vidimo nasin sajt na kome vidimo sve informacije o Benovom asteroidu. To je asteroid na kojem je sletila sletelica. Ovo su na primjer koordinate, to jest koordinate tjemena tog asteroida. Možemo da prikažemo Benov asteroid. On izgleda ovako. I možemo da ga okrećemo iz raznih pozicija tako da ga vidimo iz svake ose. What? Kako je to возможно? Draga Marija, da li znaš formulu ljubavi? Mi u Proni njegujemo ljubav putem nauka, inovacija i istraživanja. Razvijamo ljubav prema prirodnim naukama kod velikog broja mladih talenata. Njegujemo prijateljstva vodeći se pravilom da je znanje neophodno dijeliti. Smatramo da je baviti se naukom prilika, a ne privilegija.
što pravite? Pravimo vrećice lijepih misli. A što je to? Pišemo naše mišljenje o drugim polaznicima i stavljamo im u kovertice i kada stignu kući oni će to da otvore i da čitaju da se oduševe. Daj mi ruku. Pobjegla mi nekud zvijezda, čujem pucnja, plači buku. Poletio ptić iz gnjezda, drži me za ruku. Dragan Radulović. A Tamara, za kakva ljubav stanu vas borza ova šuma? Čitav ovaj lokalitet, to se naziva Ivanova korita. Dobila su ime po Ivanu Crneviću i ovaj put vodi do jednog divnog vidikovca koji se naziva Vjetreni mlin. Ovaj put također vodi do mjesta koje se naziva Dolovi, to jeste, mogu da kažem da je to jedno selo. Ima nekih od 10 do 15 kuća i jednom rečenicom rečeno raj za oči. Često vodim djecu do tog mjesta koji se nazivaju Dolovi. Malo kad produžimo sa tog mjesta dođemo do vidikovca koji se naziva Vjetreni mlin, sa kojeg se vidi čitav, to jeste većina Bokokotorskog zaliva, jednog od najljepših mjesta u Crnoj Gori. U Nacionalnom parku Lovćen postoje dvije endemske vrste, to jeste lovćenski zvončić, ne, to je cvijet, i žutotrba žaba. Rabbit. Prethodno imavme pukva, a ova ne je dap, tuku je grab. Ebe kada ne donesove peperutkite, put leptira. Kaže se kada leptir sleti na nekoga da je to neka duša, to jest može da bude ljubavna duša koja misli na vas. Devojke, što radite? Tražimo formulu ljubavi. Ja barame formulata za ljubav. We're searching the formula for love. Da kažem znanje. Vi to znanje polako dijelite. Kad dođete kod nas, dobijete mnogo veće znanje. A kad dobijete od nas, vi to znanje možete dalje da tražite otvoren sistem. Prema tome, nastavite da budete naši drugari, nastavite da se družite s nama, a ja mogu samo da vam se zahvalim. No, da li smo našli formulu ljubavi? Ne znam baš. A šta smo našli? Pa go izodevme patot za создавanje na ljubavta. I sastojce. Mislim da je to dovoljno. Pa da. Eureka! Eureka!
FM.